وای شما تماشا کنید باردارای من. انا این BMW شما ببینید خیلی یوبیتلی مرسدس باشدم نکی باوری دارم که این BMW چه به شما مخلص راستی که پاگه در کامنتاری برنیسه ششما کو شاینگو کنید چه خشورا کس باردارو پنجم سری این پاکت کوزوفی یه 39 هست این باردارو لژندرنی یه 39 این باردارو وقتش به استوریش به حد سخت گذشته است باردارای من وقتش باردارای من اینمی سیدنی 14 است سیدن ماشینای باردارو سوپرکار هم میگن که انا استاتیستیکا با از روی استاتیستیکا باردارجونای من رزولتاتی خوب نشون داده گستم در وقتش فرستادم برام یه بار استوریش خونید باردارای ماشین چه به حد باردارای من استوریش زور گذشته است نه ام 5 در نظر دارم انا این باشد ام پاکت سالش باشد 2000 سال موتور 3 لیتر است باردارو بنزین ماشین چیستا گرمانیا دیسکاچوش نگاه کنید دیسکوی آلپینا باردارو دیسکوش اینه چه خوب تنیروفکا اوجاتوش باشد باردارای من 7 ماه دیگر تنیروفکا اوجات باشد لباوایش آنتی بلیک باردارای من ماشینچه نکی باردارای من وید دارد نگاه کنید خیلی لوبیتلی پروستا ماشین دوست دار باشد باردارای من میبینید یک دیدن که باردارو او بادو میشید ماشینچه بار نمرش ببینید چه خودش بزردگی نرخش هم نرخ دسترس مونده سال نرخ قیمت نرخ هوایی نه باردارو سروچنا نرخش برای پاتریچکا باردارو نرخ 85 فیصد گفتم نه 75000 سوم روزی کردیم 75 باردارو دیسکا بالونچوش ببینید چه رازنا شیروک یا دیسکوش با کابینکاچوش هم باردارو رنگ M5 بریم دست نه با کابینکاچوش فرق میکنه میگه رنگ خوشش بریم دیده چه چوب کاکاس بالونش هم نواس یگان کمبودی نداشت است باردارو برای همین خریدارا مرحمت نه دیسکا بالونچوش ببینید چه стили M5 кати полничка дагастанда баъд гулуштелош на 4 та гулуштел дорад ку ҳамаш кор мекунад хусосан мақсад ки яхе дар гулуштеле гирифта пределка када ду гулуштеле мекунад ку ин ҳамаш бардор трассош аз худаш мегон парк то ниҳчоша бини дохи дискоша бини чиқа хуш алпина разна чиро ки диски оригинали алпина бошад меёне яке чотки будаст салони сиё кожни салон мебелни салон ойно электропакет задни дефлектор бардаро сиденье лифт боз чи рулчош бини чиқа хуш 250000 километр пробег доштааст салонош торпеда ҳама ҷош чотка хушрак аст мониторчиам нигоҳ кунед бардаро ина бай аст мошинча аз хер доро бардаро марҳамат шанса аз даст натиҳед ба ки маъқул аст ана ҳамин кузов бардаро як бор дар комментария нависед ба ки маъқул шуд ана ин мошин нархаш ба арзанда аст ё не нависед ба дӯстон матвон ки BMW дӯст медоранд любители BMW ҳастанд бардаро ана ин BMW ча равон кунед астраҷишона фурӯхта як BMW гирам бардаро як маза кунад нигоҳ кунед бардарои ман нархи Opel Astra нархи Hyundai Avante кади неки легенда аст ин мошина бардаро як гап мегӯм ҳай кардагиҳо мефаҳмдагиҳо хушрӯ мефаҳмад тамом ташаккури зиёд аз канали мо боз хеле як мошинакои арзон дастрас мошинаи хушрӯ метавонед ҳама рӯза дарои тамошо кунед бардаро бо эҳтиром канали дӯстдоштатон автодубай теҷедам бай У кого есть депортация, можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. бардарои ман додаракҳои ман шабатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед ва аз 21099 барои шумо пешниҳод мекунем нархи як телефони iPhone 15000 сомон фирестодам боз муомила дорад солаш 2006 сол мотор 1.6 инжектора мотораш инжектор будааст 2004 ҳуҷҷаташ тамом шудагӣ утилизатсия наки доштааст мошинча нахадо аст бардаро мошин наки ҳай карда омада айна ҷингас када мерад бо овозашон қа баланд аст ки дараш харош шудагӣ бас хуб мошин бад нест бардарои ман ҳола барот завдид мешад теле гуфтани гап нест бардаро саҳар кати хезедам ҷош ба завдид мешад хай мефтин мегардад ана инҷа якта харбуза дорад якта чӯш нест ҷош холӣ ана ҳолати салон запасной аккумулятор дорад бо якта дига аккумулятор ҳолати салонаш хай бардаро ку любител дорад ин мошина бо чандта мемонем мехарам мефурӯшам ҳисоб бо любителои жигули любителои ваз мегӯянд бисёр ҳастанд канали мо бам барои ҳамин бор бинед кани ҷош чӣ бошад акумай наози гуҷоша таъриф кардан ама гуҷоша чӣ кардана намедонем мошин ва на нигоҳ кунед баро сиденияш хушрӯб даст кине якта бо запасной ключам сидения нигоҳ кунед дагон ҷош неки сиденияш ахир ча сиденияш зур дайнаки мошин бензини холӣ будааст 203000 километр пробег доштааст 203000 гаштагиш ба қоил майна потолокошо бинед алькантараи тори тортқа нагошаро бо ин нигоҳ кунед потолокчош сиё ҳуҷҷатоша гуфтем моторша гуфтем бардаро нахадос бео зайдид кунем кани яке метавонам зайдид кардам кани ана кани чиқар зайдид мекунӣ кнопка дора эра чиқар зайдид мекунӣ на заводид карданаш бо секрет доштааст кани худаш заводид мекунад хай неки бардаро ман шоҳиди зиндаам ҷо заводид овардам заводид мешад бардаро нашуд заводид шуданаш гарантина сол заводид мешад роҳ мегардад мошинча на хадо аст
خیلی سیگنال دارد یا نه؟ سیگنال نکی نداشت این سیگنال است. ایرباگ خیلی ندارد این ماشین. لادا یک تا نکی داشتیم خیلی ماشین. یک تا پدرم داشتم خیلی 08 بود 2 درش بود. داری دنبال نرولش خیلی دروغجاش. خیلی از نبردارو دو درکو مرحمت کنید. لیبیتیلوی سویتسکی هست در اینجا. این ماشین برای شما 15000 تومان باز معامله دارد باز ارزان کرده میشه. بردارای من نگاه کنید اینجا برداری ما подписчикимо از خودی فدراسیای روسیه این ماشینچه های کرده اومدگی بیان. این ماشین آوردن که اکی فاروق همین ماشینچه کانال شما مونم باور دارم که باید فروشیم چند تا ماشین اینجا که نمره رسیدگی فروختیم کو برای این بردارو مرحمت. این ماشین اگر خواهید اگر همینجا هم راست مشکل میکنید خواهید اگر بردارای من ابرات میگیرد همون رسیه بای کرده گشت میگیرد حجتاش هم 100% اگه خیلی لیزینگ موندگی نه اگه خیلی زالوگ موندگی نه باز یک خیلی نمره رسیدگی میبرن میگن که همینجا باید هایکنی رسیه نبره نمیدونم اون چی مشکلی داره با ماشین میکینه پرسیدم همش 100% من خیلی لیوبوجو بردارو میبرد بعضی های کرده میگرد 140000 تومان نرخ گفتم قیمتا ارزان‌تر میونیم 129000 تومان روزی کردیم. انا نرخش خوب است. 2021 سالش هم یگان زدگی نداره. پرابگشم 200000 کیلومتر پرابگ داشت است بردار فقط خودش ما کردگی داره تاکسی گشتگی نیست گفتم خودش بردار اگر دو بار تاجیکستان اومده بره خودش نرمال پرابگ میشه. خلاص بردار ماشینی که خوشراک است پرابگش هم رادنای است بردار 200 تن باشه رادنای پرابگ خودش اینو بردار پرابگشون بسیار میشه. اون که خیلی دست صفحه گشتگی یکی نگاه کنید باشه از خود مصرف باشد این رژیوناش که جو که میدونم نمیشه در کمیتاره باز ماشین خوشرو بسیار داریم بردارو مرحمت برای تماشا یک تک تماشا کنید همش در کانال هفته دوباره هست بردارونه حالت سالن توش خوشرو коробка автомат обогрев сидений نگاه کنید салонаш бо кожаный досан бale кожаный салон даст бардажуно кожаный салон фото колпакчаки балонаш нав кожаный руль мультируль монитор коробка автомат обогрев сидений обогрев руля торпедош нигоҳ кунед чӣ хушрӯ торпедошошон напана 221000 километр пробег доштааст бародаро ҳас хайр дорона марҳамат кунед сурочини фурӯхта мешавад арзонразиёни фикратон ҳатман месед бародаро лайки фаромӯш накунед бо канали ҳафтаду байт таҷа бошед чӣ хел астин 129000 сом арзанда бошад ё не бай бародарҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед дар канали ҳафтаду байт таҷа бозатаи дигар хушрӯак тозак Toyota Camry 4 яга пашкаи мо духтарак овардаги астан ин мошинча бардаром беҳад тоза хушрӯак аст бардарои ман худаш мошинча маълум аст аз навор боз худатон хушрӯи на тамошо кунед ябор нархи арзон дастрас бар розӣ кардем ана инҷо бардарои ман хеле ак мошинчакҳои хушрӯ дорем бардаро нигоҳ кунед ин мошина ҳамаша навораша метавонед аз канали мо дароед тамошо кунед хуби Camry 4 мо солаш 2013 ҳуҷҷатош бошад то охири сол даст гибридош ҳамаи 100% вагон як даст гаштаги даст бардаро нархаш бошад 140000 сом гуфтем арзонтар моним камтарак бошад 130000 сом розӣ кардем бардаро 130000 сом срочно без савдо охири нарх биёд боз аз наздик суҳбат кунед мумкин ягонча арзон кунам неки бардарои ман мошинча шумо гап надорам беҳад хушбак аст мошина шумо мерчош ҳам нечка хушрӯ ҳас хайр доро бардаро ана ин Camry 4 барои шумо нархи беҳтарин кати ана инҷа бардаро E39 ҳам дорем дигар мошинакот беҳад зур дорем бардаро шумо дароед фақат аз канали мо тамошо кунед бардаро дастгирӣ фаромӯш накунед обунаше ин ҳолати салон салонаш хушрӯак аст салони сиёҳ кожаний чихол дорад ҳеҷ ключовой доступ сидени ҳарду тараф лифт доштааст салонаш латтагӣ аст неки заводид мекунед ябор монитор боз чи дувоҳзони климат контрол торпедош бинед чиқа хушрӯ ан торпедош бардаро 116000 километр пробег ошибка надорад не ошибка доштааст ку якта чеккати айрабаг бардарои ман неки гибридош хушрӯ пробегаш равной худаш аст ана нархашам нархи хуб аст ҳас хайр дор кондитсионерош кор мекунад мегӯям фақат кор мерафтиям хона меомадам тамом худаш маълум аст мошинашон бардаро марҳамат кунед барои духтарако пашко варианти хуб аст ин мошина бардаро аз 120000 сом то 140000 сом савдо мешавад хай 140000 сом мисол сафедош бо наворотои хушрӯ дорад ва ё кожаний салони чиёш ин бардаро 135 ҳам арзанда буд неки барои шумо 130 барозӣ кардем хушрӯ мошинчашона на панал то закас ҳас хайр доро марҳамат фикратон несед лайк фаромӯш накунед бо канали ҳафтаду байт таҷа бошед бай аст бародарҷонои ман дӯстдорони Opel бале Opel аст Opel Insignia я бардари мо акаи қадрдони мо аз худи Файзобод на мошинча овардаган ин мошина мегӯям ки ман ба фикрам 1 сол пеш 2 сол пеш намедон аз худи Германия худашон ҳай карда омадаги будам беҳад дӯст медорам мошинашона бардарои ман бовар кунед беҳад сахт дӯст медорам мошинчашонам хуб аст мотор 2.0 турбо дизел расход муки 5 литр 6 литр бошад экономични кам расход ҳуҷҷатоша навгузаронаги ҳамааш солона бардор нарх бошад 65000 сом боз муомила дорад боз арзон карда мешавад метавонед биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед арзон кунед мақбул кунед гиред бардаро кани ябор бинем кани чӣ хел аст ин Opel Insignia 4 балоношам дар ҳолати хуб аст бардаро
نه اصلا گرمانیا اصلا Avrupa های کردم بودن CD ayaz چه موتوری میگفتن چه خشرو CD دستنه اینسیگنیا استاپچه شبینه چه خشرو کاست 2009 سال پارکترونیکام برات یک تا پارکترونیکش خیلی درون رفته است حالت سالن میبریم سالن چه شنیگفتن زدی دیفلکتر دارد سالن میسیو کوژنی سالن داشت باینش لختگی است و کوژنی سالن که کامبینیرованی است خوب باز چی دارد لیوک دارد سیدنی روشنوی انا این چی باشد اباگریف باشد این سیدنی چیش این سیده ای وایب داد پولو لیفت گیه پاستو баланд мекарда аст бардаро хуб коробка автомат ин классностаки болош خیلی کشیدگی داد من تربیت پیشگی الکترونی روشنی داشته انا کلیمات کنترل داشته бардаро باز چی دارد اباگریف سیدنی هم دارد یا نه ترپیدو شنی بخونید سالونشو شنی بخونید چه خشراک است پربگش حتما در اکسانه میمونه значок ببینید چه این اوپل бардаро ما یا خیلیش نمیخواد значокتی میبرد کی میدوند برای چیا برای این سل бардаро یا خیلی اوپل زفیره هم چند تا دیدم خیلی значокتی میبرد خیلی اسم бардаро مرحمت کنید فکرتون حتما نشه لایک فراموش نکنید با کانال 72 اتجاه باشید از کانال ما ماشینکای ارزون دسترس خیلی ماشینکای بهترین میتونید از کانال ما حتما پیدا کنید bardaро ما bardaroی ما اومدگی هستم برای رکلام باور دارم کسی همین روز از بین این ماشین صاحبی ماشین بشه شما من الان اودی چرا تماشا کنید بین ما بحث لیوبیتیلوی اودی الان اودی A6 شده bardaро 3 لیتر دیزل سال 2016 این ماشین bardaroی من کریسکی است کریسکی موتور 1.6 4 چوربدی است 188,300 باز معاملات داشته است ارزان میشد حجتش هم سالونا باشد حجتش هم خیلی دیگر هست bardaро خودش هم ناو در اومده است واگونیگی هم خطا نمیکنیم یک آوازی نتیجه که دارد کم bardaро میگه اگر کامera به یکی رفته ایستاده باشه اگر تمام یکی موتورش bardaро 100% گارانتیش که bardaroی من همه جای 100% کویده ایسته ایستادن سوی ماشین اودی A6 موتور 3 لیتر دیزل دو توربو کتی 4 میشد bardaро اینجاش به برای من خیلی 4 سگاس bardaро نه که 3 لیتر است فهمیدید زدنی کامera پارکترونیک استاپچه شبینه چه دیزاینش خشراک است اودی bardaро ماشین چه دورد چوتا در به اسپیچو دوست دارد انا دیسک балончош нас стили диски шабин дизайн диска шабин чехшу кожни салон мебельный салон задний обогрев ham дошта задний климат контроль задний дефлектор худа числитель заман бошад бояд дошта бошад сиденье лифт память сидений bardaро анҷа винкодашам ин винкоди корея bardaро винкодам зани дагар маълумоташан яки гирифтам мумкин аз рӯи винкод сураташан ин маълумоташа ана ин код кати чӣ кор мекарданда ин код дорад чӣ дорад میگفتیم bardaро مولتیمدیاش نه در اینجاست مولتیمدیاش مایکروفونش بالون رو پای میکرد دیگه پرابلم میکرد این استارتاپش در اینجاست اباگریف سیدنی کلیمات کنترلش نه در اینجا bardaро هست خیر داره 4 است 4 ایکس درایو است 4 ویده 175 کیلومتر پربگ دارد ماکسیمال که میدوخه 300 کیلومتر час bardaро دیزاینش ببینید چه خوشرو اکثریت ماشینا bardaroی من نواروتوی دیزاینای از اودی میدوزن باور میکنید او حضور خیتویو الکترومبیل اکثریت شبیه بسیار چیزای اودی را دیزده است اودی bardaroی من دیزاینش خوشرو میبرد پرویکسیا چشم دست خیلی از bardaroی من مرحمت فکرتون حتما نکنید لایک فراموش نکنید با کانال 72 اتجاه باشید برای لایک و دستگیریتون مینا دارین از کانال ما bardaroی من باید همین روز کسی صاحبی ماشین شد این یک ماشین نگاه کنید bardaroی من یک دو سه روز کار نبودیم همین ماشین جمع شده است همان نمود ماشین چکای بهترین در کانال 72 اتجاه بای مرحمت bardaро باز دیگر الکترومبیل در شرکت 9000 در تاکسی فعالیت میکنه تایور کورس bardaро میگیرد از پی کور برش میگردید سالش باشد 2024 مورد 10 bardaро запас خود 430 کیلومترش است ایون یو پلس دو کلیت دست bardaро دو تا کلید دارد کامرای 360 گرادوسه پانوراما کوژا نواروتوش خشراک است 60,000 буду шуд пробег дошт бардаро 145,000 сомон нарх фрестодам мегӯям боз муомила мекунем боз савдо мекунем боз арзон мекунем фрестодам барои ҳамин бардарои ман харидоро марҳамат биёед аз наздик бинед савдо кунед мақбул кунед гирем камераи 360 градуса 4 балончош ҳам нав аст мошинча неки ҳолаташ хушрӯ ҳолаташ бардарои ман шуд кард аст нигоҳ кунед шумо бо ю плюс бай чӣ аст мошинча ҳозир салон тамошо мекунем ҳолати салон шодиша нигоҳ кунед кожни салон аст видеорегистратор дорад пешоқи панорама ҳам дорад задни дефлектор анабоз чӣ дорад сидени лифт монитор мультирул кожни рул беспроводной не просто телефононак беспроводной зарядками тангамонак аст ман инҷа бардарои ман инашам телефононак ба фикрама хуб подстаканник монитори калон камераи 360 видеорегистратор дорад ҳама такси bardaро видеорегистратор дорад ба назар гирифт пеш такси ба хулиганӣ накунед хуб пробегаша гуфтем bardaро режим вождение бихад дигар наворотоша худатон медонед марҳамат 145,000 сомонӣ
خیلی است برادرای من، مرحمت فکرتون حتما نایسید، لایک فراموش نکنید، با کانال هفته دبی تجربه باشید. از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید. بای 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 سروش برای من انا این BMW چتون تماشا کنید. یافتم من BMW تون برادرای من. این البته 3 لیتر دیزل است. این پاکت سال 2015 کریه. 6 ماه دیگر تنیروفکا وجود دارد. حالتش به حد تازه خوشبخت است. راستی برادر 205000 سوم نرخ فرستادن خودشون ارزون میکرده. همین حرکت کردیم دیگر ارزون کردن نتونستن. و فکر من این BMW هم از این کمون است. اینش لاکچری است برادر. ماشین ارزون دسترس ماشینچکای خوشرو امروز بسیار داریم برادر. امروز چند کس اکثریت برادر подписчикомон соҳиби мошин мешаванд бародаро, барое ки мошинчакҳои беҳтарин ҷамсаги ҳастанд. Фаррош заводской адаптивни лед мешавад бародаро. 5 камерага нигоҳ кунед чӣ дерзки част мошинчанда ки рости гап 3 литраш дигар аст. бо 3 литра бародаро беҳуда ба қимат нест. диска балончоша нигоҳ кунед, дискачош хушруб аст, дискаш нав, дискаи худаш нест, диска задагӣ ҳастанд. вақти боша нигоҳ кунед. дидед бародаро M550 ба фикрам чизи дига просто задагӣ. M550 бошад. ҳозир мебинед бародаро M550 медонед чӣ хел мешавад. M550 X-Drive است. M550 برادر رو نگاه کنید. بس پیچ و دوستو دراش دوچیک. انا این اینجاش بگم M550 می‌نویسد. M550 برادر بعد عقبش هم کلیمات کنترل میشد. M550 برادر 3 توربوگه میشه. 3 توربینه دارد و با لاشاتکشون بسیار است. نه که خداوایش همین 3 لیتر دیزل است برادر. راست میگم. سیدنیشوش ام است. سیدنیو لاماشی. سیدنیشو ام برادر 2015 گفتن. سیدنی لیفت و نتیدن رولچه‌هاش هم ام است. کلیتاش در داخلش گفتن زایدید میکنیم. نگاه کنید تازه میشه. свежий دست ماشین. خارمان کاردون اکوستیک دارد. потолокош сиё. نه پناه است که ماشین چه راستی گپ. بگاش 200000 کیلومتر دست. نگاه کنید چه تازه یگون جاش یگون خیلی سایش رفتگی نیست. ماشین میفهمه دیگه فهمیده چی است. اشیبکا عموما نداره. نه. اکوستیک خارمان کاردون 4 رژیم واژدین спорт плюс проекция همه نوارات داشته است ماشین چه. خیلی از برادرجانای من مرحمت فکرتون حتما نویسید، لایک فراموش نکنید، با کانال هفته دبی تجربه باشید. از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشینچک‌های بهترین میتونید پیدا کنید. سروچنی بای 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 از پروست ماشین ده نگاه کنید چه خوشرک است. چشمکش ببینید. این در نظر من خیلی خوشگل باشد یا از راستی بردار کنید در کامنتر نویسید کنید باز با کی معقول است BMW F10.